Bas. Sien die car joune? Ja, is my kar, Bas. Where did you get a car like this? Nou, Bas, Piet het my gehelp om die kar te koop. Wat koop se gat, man? Waar kry jy seentjies soos jy geld vir hierdie kar? Nee, sien, Bas, ek... Ek sê ek uitklip. Nee, man. Nie Bas. Give me your pass. Where's your pass? Bas. Kom, klim uit. Meneer Ignatius, Bas. Ignatius. Wat maak jy hier? Jy werk in Rustenburg? Ja. But you're in Johannesburg? Ja, my familie is hier in Johannesburg. No. It doesn't work like that, okay? You can't work in one place and live in another place. Where you work, that's where you must live, okay? Nee, maar... Man, ek moet vir jou toesluit, hè? Nee. Lyk ek vir jou stupid? Die bas is nie stupid. Nee, die bas is nie stupid. Hierdie pas het ge-expire, right? Kyk so. It's illegal, right? Jy is onwettig hier. Onwettig, nee, maar 10-1A en die bas en... Jy praat kak. Right. Ek sê jou wat. Kan jy dans? Dans, Bas. Ja, dans. Kan jy dans? You know, like Fred Astaire or something. Ja. Kom, wys vir ons. Take 5. Tada, para, bam, para, Alright, wag. Nee. Dans vir my soos 'n bobbejaan. Bobbejaan, Bas? A monkey. A baboon. Wys vir ons. Kom, Bobbejaan. Kom, begin nou. Kom, dans. Nee, maar... Alright. Ja. Sluit jou nou toe. Ek dans, Bas. Zo, Bobbejaan.